Ndabaramukije bakunzi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ni umuyoboro udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane aho tugiye kwibanda ku biriko biravugwa mu karere, aho ibintu bitoroshe na gatoya hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ugomeje gutosekara ku rugero rutarigera rubaho, ariko byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi. Hari ingingo ihambaye kandi idahumuriza ihejeje gufatwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yerekana ko ibintu bitazigera bigenda neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba akirongoye igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje umugambi wo gusotora igihugu c'u Rwanda, aho yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose amaze agaha ubufasha bushoboka abashaka gutembagaza ubutegetsi canke se gutera kudeta mu Rwanda, aho avuga ko agiye gukuraho ubutegetsi bwa Kigali afatikanije n'abanyarwanda, ariko benshi bahise bumva ko abo avuga ari FDLR, kuko FDLR niyo imaze igihe kinini ku butaka bw'u Burundi. N'ubu FDLR ikaba iriko irakora imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare ifatikanije n'igisirikare c'u Burundi, aho bari kubikorera mu ishamba rya Kibira, bakaba bitegurira gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda bikuraho Perezida Paul Kagame, nk'uko Perezida w'igihugu c'u Burundi aherutse kubivuga, akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo akureho ubutegetsi bwa Kigali, nk'uko yakunze gushinja ubutegetsi bwa Kigali ko aribwo bushigikira Leta itabara umuhari umaze imyaka myinshi ukora ibitero ku butaka bw'u Burundi. Muri no minsi bikaba biboneka neza ko wongereje ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, aho Perezida w'igihugu c'u Burundi avuga ko bahabwa byose n'igihugu c'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu yugaye imipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda, kandi akanavuga ko agiye gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo nyine akaba amaze iminsi abitangaje, ariko ubu ngubu hari ingingo yafashe kandi iteye ubwoba yerekana ko umubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda utazigera uba mwiza igihe Perezida Evariste Ndayishimiye azaba akirongoye igihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabateguriye, aho tuza kubereka ibiriko birakorwa n'u Burundi, kandi byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ashotore igihugu c'u Rwanda, ariko umuyobozi w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame akavuga ko ahumurije abanyarwanda ko bagomba kuryama bagasinzira, ko ntawe wakigera akora ikosa ryo gutera u Rwanda, kuko aramutse ateye u Rwanda ikiguzi cyose byasaba icyo gihugu cyaba cyateye u Rwanda nicyo cyagitanga, kandi akavuga ko nta minota 30 abateye u Rwanda bamara batarafatwa ngo bapfungwe, yaba ari bazima canke se bapfuye. Turabigaruka ko muri ano makuru turaza no kubabwira ko u Rwanda rwasohoye ibaruwa ndende yamagana umuryango w'ubumwe bwa Afurika ushaka guha ubufasha bwa gisirikare SADC, aho u Rwanda rugaragaza ko guha ubufasha SADC kugira ngo igumye gukora intambara mu burasirazuba bwa Kongo, aho SADC iri kwifatanya n'ingabo z'u Burundi FDL ndetse n'indi mitwe itwaje ibigwanisho. Leta y'u Rwanda ikavuga ko igihe ubumwe bwa Afurika buzabuhaye ubufasha SADC ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'u Rwanda, kuko FDLR izaba iri kugira ingufu zikomeye cyane, ibe yabandanya gukora ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Nabyo nyine turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabateguriye. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube, utegerezwa gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye yaba yitambitse umukino w'Amavubi n'Intamba mu rugamba. Umukino wa gicuti ikipe y'igihugu Amavubi yagombaga guhuriramo n'Intamba mu rugamba z'u Burundi ntukibaye, bikavugwa ko byagizwemwo uruhara na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakipe yombi yari yatumiwe mu irushanwa rito ryagombaga kubera Antananarivo muri Madagascar. Ni irushanwa ryanatumiwemwo ikipe y'igihugu ya Botswana. Muri iri rushanwa byari byitezwe ko Amavubi azakina imikino 3 ya gicuti irimo n'uwagombaga kubahuza n'Abarundi.
Amakuru aturuka i Burundi avuga ko Federasiyo y'umupira w'amaguru muri iki gihugu yamaze kumenyesha umutoza Etienne Ndayiragije ko bemerewe kujya muri Madagascar ariko ko bemerewe kuhakinira imikino ibiri yonyine itarimo uw'Amavubi. Bivugwa kandi ko abakinnyi b'u Burundi bahawe gasopo y'uko batemerewe kugera aho abakinnyi b'u Rwanda bazaba bari. Ni itegeko Amakuru avuga ko ryaba ryaturutse kwa Perezida Evariste Ndayishimiye umaze iminsi uvuga amagambo mabi cyane kandi asotora igihugu cy'u Rwanda. Kuva mu mpera z'umwaka ushize Uburundi burarebana ay'ingwe n'u Rwanda bitewe n'ibibazo bishingiye kuri politike biri hagati y'ibihugu byombi. Ni umwuka mubi wadutse nyuma y'igitero umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wigambye ahitwa mu Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Kongo kuwa 24 Ukuboza 2023. Gitega ishinja Kigali kuba ariyo ishigikiye uyu mutwe ndetse ko ari nayo iwuha ubufasha burimo imyitozo ya gisirikare, intwaro ndetse n'ibyo kurya. Leta y'u Rwanda ihakana kugira umutwe uwo ari wo wose urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ukorana nawo. Nyuma y'igitero cyo mu Gatumba, leta y'u Burundi mu ntangiriro z'uyu mwaka yahise ifunga imipaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda nyuma yo kurugaragaza nk'umuturanyi mubi cyane nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kubivuga, akanavuga amajambo ateye isoni harimo ko agiye kwifatanya n'abashaka guhirika ubutegetsi bwa Kigali. Perezida Evariste Ndayishimiye muri Mutarama uyu mwaka ubwo yari i Kinshasa yagaragaje ko yiteguye gutanga umusanzu wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma yo kumvikana ashinja ubutegetsi bwarwo kumubesha bukanga kumuha abakekwaho kugira uruhara muri kudeta yapfuye i Burundi muri 2015, ariko benshi bakavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye agomeza kuvuga kuri mugenzi w'u Rwanda General Major Paul Kagame bizarangira ari we bibayeho, kuko Ndayishimiye nta bushobozi na buke afise bwo guhirika ubutegetsi bwa Kigali kuko ntiyabishobora, kandi nta bushobozi na buke afise bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuko naramuka yifatikanije n'interahamwe bakaza guhungabanya umutekano w'u Rwanda atani minota 30 bazigera bamara ku butaka bw'u Rwanda kuko bose bazafatwa yaba ari bazima canke se bapfuye. U Rwanda rwaburiye ubumwe bwa Afurika kudaha ubufasha ingabo za Kongo ndetse na SADC. Guverinoma y'u Rwanda yaburiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe nyuma y'uko ugaragaje ko uteganya guha ubufasha ingabo za SADC ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahabwa ubufasha. Kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Werurwe 2024 nibwo habaye inama y'akanama ka umuryango wunze ubumwe bwa Afurika gashinzwe amahoro n'umutekano yigaga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uko ingabo za SADC ziriyo zashyigikirwa. Ni inama yabaye hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. U Rwanda ruvuga ko rutigeze rutumirwa ari nayo mpamvu rwafashe icyemezo cyo kwandikira umuryango wa Afurika yunze ubumwe buwumenyesha ibyago ubufasha bwawo kuri ziriya ngabo bushobora guteza. Ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika birimo Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania byohereje ingabo muri Kongo Kinshasa mu rwego rwo guha ubufasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara zihanganyemo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Mu butumwa kandi bunaniramo ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo biciye mu masezerano y'ubufatanye iki gihugu cyasinyanye n'u Burundi. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko rutishimiye kuba izi ngabo zizwi nka SAMIDRC ziri hakurya, bijanye no kuba FARDC zagiye guha ubufasha isanzwe ifatanya ku rugamba n'imitwe irimo wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi umutwe wiganjemo abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 bagahungira ubutabera mu mashamba ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta mu ibaruwa ndende yandikiye Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki yasabye uyu muryango kudaha SAMIDRC uruhushya cyangwa amafaranga kuko idashobora gusimbura urugendo rwa politike. Ibiganiro bya Nairobi na Rwanda rwahagaritswe na guverinoma ya Kongo.
u Rwanda rwibukije ubumwe bwa Afurika ko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo cyatangiye mu myaka 30 ishize ubwo guverinoma yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ingabo zayo ndetse n'interahamwe bahungiye muri Zaire. Ruvuga ko guverinoma ya Zaire aho kubambura intwaro yabafashije kongera kwisuganya mbere yo gushinga icyiswe FDLR imaze igihe yarabaye ikibazo ku mutekano warwo. Leta y'u Rwanda ishinja uyu mutwe kuba umaze igihe ubiba ingengabitekerezo ya jenoside muri Kongo. Ibirenze ibyo ukaba ugira uruhare mu gutoteza amagana y'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ku buryo abenshi bahungiye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'akarere. U Rwanda rwibukije ubumwe bwa Afurika kandi ko muri 2013 brigade y'ingabo zishinzwe gutabara aho rukomeye yari iyobowe na SADC iteganya guha ubufasha yashinzwe igamije kurwanya imitwe irimo FDLR na RDF, gusa ihitamwo kurwanya M23 yonyine ku buryo byanatumye gahunda y'ibiganiro bya Nairobi byariho icyo gihe ipfa. Iyi FDLR kandi u Rwanda ruvuga ko isangiye gahunda n'ibihugu birimwo Kongo n'u Burundi byeruye ko byifuza kurutera hanyuma bigakuraho ubutegetsi bwarwo ku mugaragaro kandi ku mbaraga. Ubwa leta y'u Rwanda kuba umuryango w'ubumwe bwa Afurika yaha ubufasha SAMIDRC nta kindi byamara kitari ugutiza umurindi amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gushyigikira ruhande guverinoma ya Kongo ihagazeho ibyatuma yivana mu nzira y'amahoro yo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo amaze imyaka irenga 20. U Rwanda rwasabye Musa Faki ahubwo gukoresha ibiro bye mu gusaba Kinshasa gukomeza gahunda yo gushaka umuti wariya amakimbirane mu mahoro, by'umwihariko gahunda y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda kugira ngo umutekano wongere uboneke mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko u Rwanda rukavuga ko igihe cyose leta ya Kongo ndetse na leta ya Gitega bizaba bigiha ubufasha FDLR umutekano utazigera uboneka mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere muri rusange, kuko abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bariko barahunga kandi benshi bariko baricwa n'abasize n'ubundi bahekuye u Rwanda bagahungira ku butaka bwa Kongo, aho ubu ngubu abo basize bakoze ibara bari muri Kongo ndetse no mu Burundi, aho bari kwifatanya nayo leta yombi kugira ngo babafashe maze nabo bazabafashe gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ariko benshi bakavuga ko bariko bararota ku manywa kuko atambaraga n'ubushobozi bafise bwo gukuraho ubutegetsi bwa Kigali, ahubwo ko bakwiye kwicara bakareba uburyo ki bazana abo basize bahekuye u Rwanda bakajyanwa imbere y'ubutabera maze bakishura ku makosa bakoreye igihugu cy'u Rwanda, aho kugira ngo bagumye kubafasha ndetse no kubatera imbaraga kugira ngo bagumye guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ariko benshi bakemeza ko batazigera babishikaho. N'amakuru tuba turiko turabatohoreza kuri uno muyoboro wa YouTube udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wecu ubusabwa nta kindi no gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.